Naga e wetswe ke tlhatlharuane ka ntlha ya tiriso ya ditlhobolo tse di seng ka fa molaong. Mo dibekeng tse di fetileng go ntse le dithunyano tseo di bakileng dintsho le dikgobalo tse di masisi bogolo mo Gauteng le kwa KwaZulu-Natal. Go le jalo mo kgweding e fetileng mapodisi a thupile dithunya le dikolo di le diketekete go ralala naga. Fela bangwe ba re seo ke thoti fela ya maemo a lebaneng naga. Independent estimates indicate that there are between 500,000 and 4 million illegal firearms in the country. The police's war on illegal firearms is not being won. Too much of the police commentariat is focused on the legal guns that South Africans have to protect themselves in this unfortunately lawless situation, instead of focusing on the problem. Kraus a re ke maitapiso fela go dumela gore mapodisi a ka sireletsa baagi. If the war on illegal firearms is going to be won, it's going to start by completing the investigation into police selling guns to gangsters, finding accountability and putting a stop to that. Baagi le bone ba tlhagisitse maikutlo a bone. Go dla le thunya bosigo le mosegare a re tse go diragalang. Malapa mantši ba na le batho ba tlhokofala ka baka la batho ne ba thuntšana ka dithunya tšeo sa tswa molaong. Re sa le fo mapodisi a re a dira ka natla go lwantsha tiriso ya ditlhobolo tse di seng ka fa molaong. Addressing the proliferation of firearms remains a top priority for the South African Police Service. In a period of 6 months, the SABC is pleased to report that 46,592 firearms have been permanently removed from circulation through crime prevention operations and the voluntary surrendering of these firearms through the firearms amnesty. Le fa go santse go na le dingangisano ka ntlha go tshwara tlhobolo go itshireletsa, ba le bantsi ba dumela fa go ganetswa go dirisa ditlhobolo go ipoloka e le go ba matsholo a baagi ba ba ikamanyang le molao le tolamo mo kotsing. Molemo wa SABC News, Pretoria.